ngufitiye Yesaba turahagaze ku rugi munyabyaha umwinjize umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe ninjiremo yimemo dore imirimo n'iby'isi bikwihariye umutima agufite mwahatura nubwo yagupfiriye umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe yinjiremo yimemo mbese urakibuza uburyo bwo kwita kuri iryo jwi rye we gutinda n'uyu munsi wawe wakirizwaho umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe yinjiremo yimemo uhe Yesaba none uko iminsi ihita vuba udatungurwa n'urupfu ryajwi rigaceceka umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe yinjiremo yimemo mbese urakibuza uburyo bwo kwita kuri iryo jwi rye we gutinda uyu munsi wawe wakirizwaho umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe yinjiremo yimemo uhe Yesaba none uko iminsi ihita vuba udatungurwa n'urupfu ryajwi rigaceceka umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe yinjiremo yimemo umwami Yesaba umvirijwe igedinginga kingura umutima wawe yinjiremo yimemo amen 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 none mu gushimisha 357 nayo ubwo nari nsinzirijwe cyane na Satani n'ibyaha byanje azi umwami Yesu arakumanga ati kanguka unkingurire ati kingura kingurira nkwinjiremo umutima wawe uranezerwa wemeye yuko nkwinjiramo yarandaritse mu birori bye ngo dusangire ibyiza afite maze njyanye u Rwanda muhimbaza
sinavuga ibyo yankoreye. Ati kingura kingura kingurira nkwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Kurugamba rwanje na Satani, Yesu niwe ngabinkingira, kuba muri we byarantinyuye, aje ansubizamwo imbaraga. Ati kingura kingura kingurira nkwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Niwe mwungeri mwiza undagira, ntacyo nkena ndi kumwe nawe, ndino mw'isi iteka aranyobora, nyuma nzasugira mu nzu ye. Ati kingura kingura kingurira nkwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Kurugamba rwanje na Satani, Yesu niwe ngabinkingira, kuba muri we byarantinyuye, aje ansubizamwo imbaraga. Ati kingura kingura kingurira nkwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Niwe mwungeri mwiza undagira, ntacyo nkena ndi kumwe nawe, ndino mw'isi iteka aranyobora, nyuma nzasugira mu nzu ye. Ati kingura kingura kingurira nkwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Ati kingura we kingura kingurira nkwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Haleluya Haleluya. 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 Amen. haleluya. Imana yacu ibahe umugisha ababyeyi, Imana ibagirire neza kuririmbira Uwiteka muri iki gitondo mbere yo gukora ibindi byose. Kumbe wakati wapita mbio, ni sawa jana mulipofika, ulitumika pamoja nasi, na sisi sote tulifurahi. Ulitumika pamoja nasi, na sisi sote tulifurahi. Na kazi yenu tulipenda, hamukuchoka kutufundisha. Taabu yenu haiko bure, ni Bwana Yesu atawalipa. Taabu yenu haiko bure, ni Bwana Yesu atawalipa. Na munaporudi mulipotoka, twaomba Mungu murudi tena kumutumika
tulifurahi kumtumika pamoja nasi kwa kazi nyingi zinawangoja, machozi mengi yarengarenga kwa macho yetu munapotwacha. Ni siku gani tutaonana? Mwenyezi Mungu ndiye ajua. Ni siku gani tutaonana? Mwenyezi Mungu ndiye ajua. Salamu sana kwa nchi yenu, kwa makanisa na kwa Wakristo. Sema Mwokozi ni Yesu pekee aliyekwisha kutusamehe. Sema Mwokozi ni Yesu pekee aliyekwisha kutusamehe. Pasha habari ya ile hati ya mashitaki imetundikwa na imekazwa kwa nguvu sana msalabani, isifedheheke. Na imekazwa kwa nguvu sana msalabani, isifedheheke. Na ile hati ya adui ni Bwana Yesu ameifuta. Hakuna tena hukumu kwetu, tumeokoka ndani ya Yesu. Hakuna tena hukumu kwetu, tumeokoka ndani ya Yesu. Hakuna tena hukumu kwetu, tumeokoka ndani ya Yesu.